بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjari may kapong tinaihan kami si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban panukbal tebi puji si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene Allah subhanahu wa ta'ala marihala sin kemon. Allah subhanahu wa ta'ala maase sin kemon si bakas pinapanjarinen. Demikian kapanalawat tebi si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampurna kapanalawat tukbal tabiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyane pagsukur sampurna in kite inurungan kite kabaya sarta pinatatta po Allah subhanahu wa ta'ala dialem sampurna pamarat saya duk katatta pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan labianen kue mian painte magpangadji kite silabean baliyu. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala pakute bang paintinayma we Allah subhanahu wa ta'ala iyene me kakahinangten iyene me lugtuten sarta katekkahante si elleo qiyamah tinungbasan we Allah subhanahu wa ta'ala duk tatumbasan iyene painte sampurna duk tatumbasan iyene hekka manamalan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala binisarate waktu ininen iyene kadilikawan sin parkala zina bang paatag zinahin sidambua kauman atau akan bang hekka iyene zinahin sidambua kauman bang ine mian mapaatagin duk bang ine siksa pangurung Allah subhanahu wa ta'ala sisiyehin. Demikian may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyene mian hukuman sinesine nuhuma sidambua mian painte mian bakas kinawin kawin sahih muhsan kawin sahih in iye painte mian magjina ine hukuman ne ilien bang si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya ko ito hekka manamalan mian paatag parkala ininen lagi bang kiti astel sidambua mian painte pung tinaite atau akan niya may pagsaknahante ubos bang niya sa upama iyene mian soab iyene kasuwaban ni amban may parkala ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian pinaguwa wete. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sanatanawal hadal mawdu bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi. Eddote sinalasa iyene painte modo ininen. Demikian ini hukuman iyene me siye magzina sarta painte betteng dendehin ubus kinawin painte mian samiaan ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bakas maghapen si ako mintedde baho kite ko dendehin betteng mian puas ni kinawin buin kasaben nalannen bang katauhan ko dendehin betteng sa miyaan ubos ako tarak mangawinin gay kungawin kainan man kan bisan pe sine bisan pe mian sine ne amban me tapit si ako bisan pe sine ne mian painte nganda ako gay kawin ko ininen dambu amban me mian salasaite biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Minjari paatag in siksain atau akan paatag iniinin ni parkala amban me sunnat Allah subhanahu wa ta'ala mi an tulit tak bulak dunya ininen mi an kay kahannen painte adab si tiap-tiap painte kauman
pada Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Paniya pa inne in kamulahanin, paniya pa inne in kamulahanin. Tu dia tak bulak dunya ininen, dia tak painte mian bulak ininen, duk sime katahik-tahikan, sinabab amban, iene bakkas tangan sin manusia. Bakkas tangan sin manusia. Iene kalalaungan sin manusia. Bang payaman no, mian ine-ine ni amban me siksa, mian painte, paniksa wa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau akan panulay-nulay wa Allah Subhanahu wa ta'ala, si ipun ni, sinabab amban yene, tangan te ininen me palanggungan, si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dambu amban upamahante, yene maghapin si Indonesia, yene painte ilatapan si Jamanlay, ubos dambu amban me suwi-suwi kauman miyaan, kay kanen, magtantang painte in kauman miyaan, kay kahanin magdisko in kauman miyaan, na bennal in bisara Allah Subhanahu wa ta'ala, mian painte, dhahara al-fasadu fi al-barri wal bahri, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yene paniya painte in kajangkatanin, dia tak bulak duk dia tak tahik, sinabab amban, yene kajangkatante ininen, may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang paniliin, patut subay haliante. Dambu amban, patut subay hinalian, yene parkala zinaininen. Si pamayam kume kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang pain kita bi, maaf Allah Subhanahu wa ta'ala si may kajangkatanten bi, si may kakulanganten bi, si may duseten bi, insyaallah Subhanahu wa ta'ala, magpaampun kita bi tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pamayam kudambua amban may sahadjahadje duse, iyan ay magtasahul, manusiain. Maanasin magtasahul, kwe manggaga si siye parkala ininen. Kwe manggaga si siye parkala ininen. Amban sa babaniliin, si waktu pagrajam atau akan paglubak, in maanasin rajam, iyan ay aahin bang bakas magzina, ubus mag-ikrar, atau akan niya saksi, tinibag sampay mate, wasaya titapsiluhu biidnillahi Subhanahu wa ta'ala. Damikian bang bakas magjina painte sa miyan, ilubak dahatus, ininin may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala, niya amban may khususiya, naan si ininin. Pegyehinang parkala ininin, parkala lemmi manamalan. Si pamayam Allah Subhanahu wa ta'ala, si pamayam manusia. Sumagawaanin, si makapen ko ito ininin kwe, manggaga, amban may painte, iyan may siye religious sector, duksad dilipe, pinangga we de ano ininen painte. Maananin bang nilang pangatian de, masi si mag-ikrar in parkala ininen gihap. Sumagawa bisan painte paatag si tapit-tapit de, usbawaris de, dambua lahat de, kwe gana tanto misarane pasalan ininen, may kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ito bang painte taupikan Allah Subhanahu wa ta'ala, si song binisarate ininen. Pain Allah Subhanahu wa ta'ala, si suratu Al-Furqan, "Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap tangan ni ininen kulang maglabi, iyan ay siye pa Allah Subhanahu wa ta'ala, gaymako si saddili amban Allah Subhanahu wa ta'ala. Maananin ibadat din, tartanto dya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maananin kemun iyan ay pakaradyaan din, dinaiman we di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Damikian ini Mesiyah pa Allah Subhanahu wa ta'ala, ikadua si ayat ininen. Yan Mesiyah pa ini gay mapatay. Yan ginhawabaran manusia malengkan dialem kasabinalan. Maananin dabuwa man may kasabinalan. Bang lelahin dukden de magzina ubus bakas sitakawin kawin sahi sali dumagtiman dukga makajadi pinapatay. Si labian pa interrajam pinagtibakan sampay matay, ituen amban may hap, jinari. Ikaduwe,
bang aahin painte mian mian makamatay sa mian, pinagtuuran sa mian, ubos pumapatay ni dumain dilem sara, dumain painte hak, dumain dilem kasaben nalan, pinapatay do sabiye, pinapatay do sabiye, nanaan si ininen iyan may siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, gay mapatay malaing kan dilem kasaben nalan, wala yaznun, duk gay si magzina, maananin gay si patapit si may karendehan, gay si patapit si may karendehan, sampay paatag yene parkala zinalay, silabeyan painte mian yene binanta we sara, dumain labeyan painte halal we sara. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaf'al dhalik yalqa athama, sinesine pa inne mako si saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala, maananin magsirik, duk sinesine mapatay dumain dilem kasaben nalan, maananin mapatay hadja dumain dilem kasaben nalan, mian ina ni hadja kabayaan ni sa mian bang niya kastelan ni patandanan ni bang igi tawakkal, atawa isab mian papatay ni atahat mi diki-diki may pagsaggaan dumain patot, dumain dilem sara, damikian painte magzina ininen pa Allah subhanahu wa ta'ala yalqa atama, mian painte man dilem duse makahinang niya duse painte hadje, yudha'af lahu al-adab yawm al-qiyamah, pagtek kasi alaw qiyamah, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya siksa ininen, pinagtamba manamba si siya siksa ininen, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhlud fihi muhana, duk tatapse dilem narkalay hakir maananin siya ni tamanan diyawa mian painted siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, induse sinsinahin naan si ayat ininen, pinaglimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala duk duse sirik, Allah subhanahu wa ta'ala qaranahu bisyirk, pinaglimbang wa ini duk duse mapati, pinaglimbang wa ini, ito ay namban may kahadyahan, ubos kite wa manggaga, subhanallah, niya piyamban may makahinang na ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, dumain ni hadya pa inti tartanto may awamun nas makahinang ininen, nakura taga pangadji duk sa dilipe, duk may aapainte mian bangsahan, duk may miskin aadayahan, kemo nininen makahinang ni amban niliin pinabidda wa Allah subhanahu wa ta'ala siksanin amban siksa magtangkew, amban siksa maginuman makalango, duk sa tilipe amban me painte mian baqiyatu al-hudud tu'da ta'bulak dunya wa sayati tafsiluhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala, salasay teru kasaben nalannen insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sedang buah ayat na may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, walladina hum li furujihim hafidhun, yan ay may siya pa inne pinarihala wede aurat din, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, yan ay may siya pa inne pinarihala wede aurat din, malaingkan si may kailahande atawa kan kaandahande duksad dili pe painte atawa may ipun tabel liwede nanaan si ininen ga niya binisa si siya fa innahum ghayru malumin, pa Allah subhanahu wa ta'ala gay sa sinusunan maananin parkala ininen tu si ininen halal bang andanu elanu pagitihan mo aurat nun labay kaam kawin sa miyaan ininen painte mian jinarihin si Sara, pa Allah subhanahu wa ta'ala faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul aadun, ininen ni yan ay kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala bangingahinang puas amban yan ay sinara ininen sa dili ko ay magzina atawa kan magpakiti aurat mian painte dumain dilem sara, ininen pa Allah subhanahu wa ta'ala siya na ininen painte ngalanggalan sara Allah subhanahu wa ta'ala, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ininen amban may kadilikawan may an painte sinzina duk ine duse sinzina, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong bibi ayatin ayat Allah subhanahu wa ta'ala si parkala ininen
Painne wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Pain Allah subhanahu wa ta'ala dakaam painne patapit si parkala zina. Nan sidine dumain pe keu pili, dumain pe keu ngahinang sin zinale. Sumagawa andang ni keu pineges we Allah subhanahu wa ta'ala gay din ak patapit. Gay din ak patapit me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Gay din ak patapit. Mananin kemon yenelalan. Bangsa inggi keu painte tapili si parkala zinalay hinarab Allah subhanahu wa ta'ala si kao. Mag-text-text dukme dende. Luksad dili pe mian painte. Ininen hinaram me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban sa baban ilien bang pain kita inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala si me kajang katante ininen. Demikian mian painte inepe amban me labeyan supaya kyo mian painte tapili si zinalay yene me magpayam mian painte si me mian abra tawasul ijtimai magpayam painte mi dilem YouTube ga bidda luune ke magkalang magbollis magkemon ni sampai umabot ni parkalain mian painte makaswa ni keu painte dende sampai mag-text-text magtawag-tawag sampai mian tapili keu hapar kala hinaramlay ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala insara agama Allah subhanahu wa ta'ala hin ga kite inumay wene ga kite pinasagaran wene ambanilien dambuwa amban tasabut si dambuwa hadith we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bang abahiin atau akan aahin mian bakas kinawin magzina kawin sahih ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala halal si kaulahanin dambuwa amban me sinahbab mian painte ine mian halal lahanin pait panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadith Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath gay pa inni halal yan laha dambuwa muslim naksi pa inni in Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa buwane damikian sinaksian ko pa inni wene ako rasul ko marahingkan si atas tello parkala sini mahalal laha ninin at-thayyib az-zani yene mi abahi magzina abahi ne magzina pe atawakan yene me siye bakas halal kawin bisan pe kanianin makana apabila ta mian painte paatag yene surut na ininen mag-ikrar atawakan niya makasaksi silabian sara ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala halal lahanin pinapatay amma niliin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen pangipat kite agamahin supaya kita gay mian tapili si parkala ilien ubus kite lahan-lahan te parkala ininen lahan-lahan te hek kamanamalan patag ininen we igai bang mian may kasinduehan sa mian bisan do taga anda taga-ella sa amiyaan, yulu wakahan tikyo mag-anuhan uruk me dende sadili atau wakan lilla sadili. Sarta me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me kalaatan de pe inakaaka pewe de. Pinagbantu-bantu pewe de. Niya mag-text si ako bang sumiyan mian. Pain ni katuan, binantu-bantu pewe ne. In iye, makapagzina duk bakasandane. Duk sadili pe. Parang bakasandane. Bakasandane yin. Puas ni amban idda, ubus makapagzina. Subhanallah, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hadja ininin si Sara akahante keo. Sara aten parinta Islam, ubus mag-ikrar pa ini makapagzina ko. Labi ye kawin, irajam ye. Pinagtibagan ye sampay ye matay. Sa iendu sa ininin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mian ako ituhin gayne kunabiya sado ba yung kemon gayne kunabiya proud te bang makapagzina proud te mian bang inubos kasubulnen
si pag mian painte pagbisaduk dende, si pagtuhut-tuhut duk dende, magdambuan luma, mian painte duk dumay na halal kawin. Proud may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gata isib ni iniye mati ye. Ubus bang ye pinaiseban, pangamahan ne, buin iye lay mian painte ine, langgal sara iye, sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain sara manusia, sara Allah subhanahu wa ta'ala, yan nga ridjikian kao, magpapanjari si kao, magkontrol kamatay no duk kailom no, Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus nga malakyaw, duseno bangkyaw ga ngadji, kuehek kami kasinduehan naan si ininen, pinain, mian, sibay tinuhot pinain anuhin, yan may saraian pinain, bisan dusara gay tumawa, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sambung ko sisiyahin, bang sara manusia do kahit niya tumawa. Mian painte, tumawa ay painte ang banjanib, sumagawa ay kakalatan ni banjanib. Tumawa ay ang mandang kepak, ay kakalatan ni mandang kepak. Hangkan bang kita magbettad sara, subay payaman ti kaduing kepak. Subay payaman ti kaduing kepak. Mian, bang tumawa, sa pama ine may kapanin. Ubus ina sa may kalaatan nin. Naan sinin si may payamante sa mian. Sumagawa bang sara Allah subhanahu wa ta'ala kemon iyan kahapan. Sa amban kita gay mga hatihin. Bisan dumagpain Rasulullahin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iyan ay manuntut ilmuin. Damuan man sara Islam. Iyan ay manuntut ilmuin. Wajib si tiap-tiap muslim. Karugay nuntut ilmu. Na may kasabang may sara manusia do. Kaya may kasabang sarami manusia, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien, mian, mula-mula ginawabaran ko, pinaisiban ko, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, si parkala ininin. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibu zani, yan may aabakas halal kawin, magzina. Ininin makajari pinapati, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sa bidawabit, duksurut ne, Duksurut ni insyaallah subhanahu wa ta'ala sayati tafsiluhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala iddote mian tafsilan nen bang sumian tinibag bang sumian ilubakan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua wan nafsu bin nafs. Yan bang kiyo makamatay dumain silabian sara. Dumain labian sara. Ininin pinapatay do sabkeo. Pinapatay do sabkeo. Sa bisan sa iyan ko edu parkala zinaininin. يتثبت الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ما سيرو هكا مكتباتي ما سيرو هكا نقا ما سيرو هكا مكهنني سيئن ميكا پنتنائيhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkanep siksa Allah in dalam kauman nian painte ini gay ala naan ne painte mian hinaimpulusan, kaigasan, atau akan ina-ine, kemon iyan testing amban Allahu subhanahu wa ta'ala kadaranannen, sinamab amban tangante ininen, sinamab amban kajang katante, may kabong tinaihan, si agam Allahu subhanahu wa ta'ala, kama qala jalla wa ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, paniya kajang katanin kalaatanin, sinabab amban kite. Sinabab amban kite, amban iliin, bang kahatino sara agama Allah subhanahu wa ta'alahin. Sarta mian bebeganno atawakan makukyaw taupik si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain tabebegno tapajatuno si ginawabaranno gani ay iluhala. Gani ay iluhala may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban may sara agama Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu mian pain li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gay kompleto pag-iman manusiain sa inggi kalasan ni pung tinainin kwelasan ni si ginawabaran nin. Bang hadjatatat bikwe tiap-tiap manusia mian yene kaptangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ininin. Ga niya magjingki, ga niya magpapatay, ga niya patag may parkala ininin. Sumagawa nin sa hawa nafsu, amban iliin, may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tambalante iene parkala ininin. Idepe wattariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Iene aangambanan painte mian
Agabane, may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Maananin makaharus pinapati. Okay. Ili ang pwede tasabuti, yan ay may parkala harus pinapati. Bang si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa pito kita balik hapi yan ay parkala zinato. Tasapot si dambuwa, mian painte hadith ang banpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Gay painte, bang aahin magzina, si waktu ni magzinali inalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala pag imanin amban iye. Gay kompleto pag imanin at tatatat sa matalibihin. Ang kasabang mati hinukom ya muslim. Sumagawa naan si ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban kadekdesan dambuwa manusia inalaan yene pag imanin yene painte mian may kahin amban ginawabaran ni si waktu ni mga hinang iliin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Us nga make o bang tawa bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin amban mi ang kakulangan akal sin manusia. Katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala magkapanjariyahin. Katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala papatay na ye. Ubus tinungbasan ye. Bang ye mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi nga hinang kajangkatan. Tuo dia tak bulak dunya. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin amban may kakulangan akal sin manusia. Peki bang tu dia tak bulak dunya. Bang tu dia tak bulak dunya. Mian bang niya takitene sa miaan nga hatul iye, makan iye, ngurungan iye sin, duksad dilipe. Allo asalhap manamalan, magpahap-hap. Sampay mian bisaranin gay pinakesagwe ne bang nambong. Sampay bang palabay bisan kaniannen mian painte ituen pamigesan pariawa pe sa mian alhini inhina. Parahal ininen pamigesan, di kayo makadari pakokko sa miyaan, bang kayo palabay na miyan niya kayo. Sa hawa pag-adat nin, sa miyan palabay akan di kayo nguyus-nguyus. Wey bang si Allah Ta'ala gay kita mag-adat. Wey bang Allah Subhanahu wa Ta'ala ga masagaran kita, miyan hinidayatan kita wey na duk hidayat, al-Islam, gay kita mag-adat may palanggungan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Away nagi kiyo mag-adat si may parkala diki-diki sumagawa, parkala zina, parkala pagpapatay duk sa dilipe. Ini na namban may sa hadji-hadji, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si may hinalian may tiyak-tiyak muslim. Si sayan ni kahalanin, may kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si sailian ni, mian yene kadilikawan sin sinaininen Allah subhanahu wa ta'ala, inakahan kita na dalam Quran ni. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inakahan kita na silabian painte kaptangan ni. Amian atawakan painte, silabian pangakan si may kasahabatan ni. In parkala zinahin, mian painte, gay kyo makadari patapit. Dapat ke meke, we pili ni kyo, mismo hadya patapit. Iyan si wasail labehan, supaya ikaw tapili at sinalay. Hinaram ni naan si ininen may palanggungan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Naan si ininen, dinaak binisara, wa Allah subhanahu wa ta'ala, si pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinaak pinepe matate ininen. Dinaak pinarihala matate ininen. Maananin, gay kyo makajari bang kyo may dalem tabu latak gay payaman no. Pene-pene no sa miya ni kemon may muharramatin. Iuin ililingon bang kyo tabiya mian makakite silantik-lantik buli. Gay dinehengan may matano ininen sa inggay ala amban pamayam no. Pinihapi hawe no sa miyaan. Sampay gay pimararahi matano ininen. Ngobet pekew sawe no jo. Pamanon be pinain lantik buli nen. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala magpain si Rasulullah, kullil mu'minina yakuddu min absarihim. Dinaak binisara si Rasulullahin, si mu'min dinaak pinepe matanin. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian sila biyan may painte Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, sa dilipe.
kemon iyan labean iyan mian painte bang usalno mian painte si parkala ininen dambu amban labean painte hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang usalno Facebookin pag muhadarahan kue kitelay bang usalno Facebookin sa miyaan pabisarahan ha pagtargit duk sa dilipe ini nga na problema me sumagawa kahit kahanen naan si ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kahit kahanen inusal parkala ininen si pagpahapdende inusal parkala ininen si pagpagwa aurat duk sa dilipe ilien bang takitenu ininen bu dendengan no duk sa dilipe iyan supaya miha kyo labehan supaya kyo tapihap parkala ininen hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala si kao hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala si kao amban ilien tabasa ko dibuhi wajib si dambuwa matattoe bang belihan ni anak nen lella neke atau akan dende neke yene cellphone inalenan pinain tawasul istimai si zaman ku itu sibay cek ne oras-oras minuto-minuto bang ine hinang anak nen sibay cek ne may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sibay cek ne gay makajari pasagaran ne naku itu gai Iyan mian painte may budyang-budyangin may 15 tahun, 13 tahun. Iyan password sin Facebook. Tinapukan amban-amma. Password mismo sin cellphone. Gay na kinatauhan may matattoe. Bisan do di alemnen sa miyaan, tabiya mian. Iyan magzinazina ni painte may board miyaan sa miyaan. Gay na kinatauhan may matattoe. Gaaki mag-aka Rasulullahin. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Okay matattoe. Kemon kamian mag-iipat. Duk si tiap-tiap inipat din tinilaw si kaamoy Allah subhanahu wa ta'ala. Okay amma tinilaw si kao kadarihan anak nun. Hangkan si way payaman numang ina dalam cellphone nen. At kala tabi mian pa intelala ruklen de magzina magpahende nila idalim na miyaan. Ubus ilien sa miyaan pinayamanin ilaw sangim. Sa inyo ne bang tuli sa miyaan. Pinayaman sa amiyaan, ubos mihan nilabean. Mang sa inge makapag-text-text, duk bagay ne. Mang sa inge makapag-text-text. Mian pa ite duk classmate niya tawakan sa dili. Sampay umamot ni parkalain, sampay betteng ne. Sampay nganak ni sa amiyaan. Dumain nila yung sara. Si may hinang tibibigan, tibibig sara agama Islamin. Si tagi-esges, ten biya may paparkala dikid-dikid wininen. Ubos siya binibigan, ten bang niya may usbawariste. Makapapate sa amiyaan. Dumain dalam sara us magkew mian pa inte pinapate malis kew mono sab kew magbebeg kew dumain dalam sara parahal dambuwa ang bansara Allah subhanahu wa ta'ala sa hadji mian pa inte dinak binebegan si kao gayro kabebegan no lime waktu sa mian gayro kabebegan no ubos bang magbono sa mian medyo telu sila bayan dumain sinara bebegan no agtag ni akal nun subhanallah ininan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene aahin gani akal ni. Wallahi gani akal ni. Wallahi al-azim gani akal ni bang niya sa ininin. Bang niya anak ni sa miyaan. Belihan ni cellphone gay bayaman ni bang ina di alam nin. Subhanallah. Hekka ni maghapen ko ito betteng anakin. Makabetteng anakin. Sinabab ang parkala ininin. Amban pa inte tawasul istimai duk sa dilipe. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wey kita gay nali. Pero umultay ninin. 30 tahun, 40 tahun, kay kahanan pa 50 tahun, matay may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus may kay magtuyo-tuyo, magsadak ka bang nilembulak ni. May kay magtuyo-tuyo, magtawat, magtagisan bang nilembulak ni. May kay magtuyo-tuyo, magjamu, magbuusalta bang nilembulak ni. Inisa. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Parkala ininen dambuwa amban paniksaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaumante bang tigay meges parkala ininen. Subhanallah. Subhanallah. Bang pinayaman may parkala ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kamanamalan makapenin. Pihadya kinawin. Tasaksi te dukduwe matate. Beteng merendehin. Sila ba man magjina-jina? Kahit kahanin amban kajangkatan duwe matattoe. Subhanallah. Kadangkatan duwe matattoe may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya mag-andag ay pinakawin.
Bang niya mag-anda piyo bisan duhap pagagamanin, hap pangadatanin niya pinakawin. Pegge miskin, pegge bahasa ustad, kulang gadjinen, sumagawa tabiya may anbang pulis, mastal, coast guard, duksad dilipe, ganiya, diretso. Paano may kakulangan, sinakal manusia may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang miskin mag-anda si anak din, pinain sa ingi may pamilya si anumyaan, tinilaw dahu, miyan pinain, taga-alda duke, taga-ide, kemo niyan, miyan pa hindi tinilaw wede, sampai gay mararahi mag-istikhara pe mako si Allah subhanahu wa ta'ala, mako pe si Allah subhanahu wa ta'ala, banghap duke siya ayuan na miyaan, sumagawa bang adayahan maginehin, magandahin, miyan pa inte, diretso wala mag-istikhara, diretso, bisan dukan ni annen mag-inuman, bisan dukan ni annen kemon, may kajangkatan katibayuan ni palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Masi painte inumay, masi mian painte kinabayaan wede. Makasi ase mamiskini itag, justisyahin to si ininen. Awe ni painte kikibaya, mian painte sinaba pamanin. Sumagawa betarun sarain si aturan ni may palanggungan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin, kita bi mian painte taga-anakin amban me sa ko si kaam me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala amay hubaya che kunbi yene cellphone anak bin lella dendeneke subul ke painte tawakan budjang ne siwe check di elew sangin bang peniya dapat yene password sin Facebook de samyaan siwe katauhan biruk talukabi me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpadgaytek kakamatein, pagpadgay niyan pa inte magsusun kite, pegge uwe ay tinilaw, be kita Allah subhanahu wa ta'ala, si yan pa inte anak te, lela ni ki atawakan denden si kajang katante tu udeta, bulak dunya. Damik tiyan ang banme labeyan, yan tahinang parkala zinaininen, yan khurujun nisa, mutabarrijat, mutaattirat, yan pa inte bang paluwas na dendehin, mutabarrijat agin-agin ni magtantang maananin magsawal do sumagawaanin klaro rutinapukanin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala magsawal emo-emo magbadyo piting-piting sa miyaan pinaguwa pulukokin dumain kikaykahan ni ininin paatag parkala zinahi ubus bang niya may mastura sa miyaan beteng atawakan sa dilipi iyan ay ilian gay hinalihanin parahal mas hekka pe sa amiyaan mian betteng paatag yan may siya mutabarrijat ininen subhanallah ininen mian painte at tabarruj ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa dusab ininen amban makamula sin mujtama sin society way gai ustad mastura mag-elaanda pagpangadjian, sumagawa anakin magpagawa, magpagawa urat, mag-short pan sa amiyaan, duksad dilipe, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me sa diawa ni ininin, si bebebegante, parkala diki-diki dininin, lampung dumanamalan, naway sabgay sa ili makanakin, bang si ina, si amma, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mag-short pan. Si ina, mag-emo-emo. Melli emo-emo. Melli anakin emo-emo. Melli piting-piting. Melli piting-piting. Sine-sinepuhin. Gaybuan ng kain marang. Sa mismo kite ine, miyan panungutanin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hekka manamalan. Bangkew mayam ko ito si may school, lagi ine painte bang niya may meeting, may PTA pa miyan painte, meeting sa miyaan, atawakan sa dilipe, magtundanduk anak sa miyaan, mian ine piting-piting mag-short pan atawakan klaro do tinapukanin di alim limi elew painte amban isnin salasa mian painte arbaa hamis jumaat ine naan si ininen pamakain pakayan Christian sumagawa bang taabot sabto dukahat mustaja guru 2 elew guru pakayanin pakayan Kristen 5 elew at tagustisyahin antag agama Allah subhanahu wa ta'alahin antag paggelal no muslimin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
ininen dambua amban ine, paatag parkala zinahin sinabab amban ininen. Qala jalla wa ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna, tabarrujal jahiliyatil ula. Patetig kam pada Allah subhanahu wa ta'ala, o kame dende, silumabi, dukda kamine magpagwa aurat, daka magpagwa aurat, pagpagwa aurat si zaman, jahiliya may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si zaman lay, dambu amban may kakahinang limang si maghadji sa amiyaan, magtantang si magkawap si Baitullahil Haram. Naku ito, agin-agin pasali aahin bisan pe, dumain sa ilien miyan painte kakahinang din. Pegge gay neleman ap sambuanga mian magpiting-piting, gay neleman ap sambuanga sa mian mga manbasilanin magpagwabulukok, gay neleman ap sambuanga pinain sa mian, magsaruk-saruk kadya sa mian, pinain sa jabulukokin, takite mi anuhin, gay neleman ap sambuanga magpakawa, mian painte, iyene painte lengen ininen, gay neleman. Ininen, sinabute me kaulamaanin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, dambua amban labean ine paatag zinahin hangkan ininen parkala ininen hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian mutaattirat iyene me dende painte maghamut-hamut, dende maghamut-hamut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maananen maghamut-hamut bang paling nganus bang siluma bawan samulek, bawan siboyas, bawan kemon, bawan kiki, bawan kemon. Sumagawa bang paluwas? May karukatauhan no natungan beki orang, natuurwe, atau paluwas. Nawe beki magtilaw pa nandahin. Napagya iyo besab kiyo pinain, memes. Iyo besab kiyo pinain, miyan maklisin-lisin. Ininen dambu amban makamula may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharajatil mar'atu muta'attiratan fahiya zina. Bang paluwas dendehin hamut. Ubus painte palabe amban ne kalelahan sampai pinagsengut-sengutan ni samyaan. Ina dusenin maka do ya dusen zina. Bisan painte dusenin naan si ininen dugeye iluwakan. Page painte dumain zina hakikiya. Sumagawa ta do ni yene alin sinahin. Pinakuha wene yene painte ini aurat nen. Pinakite mian painte we in iya hamut. Tauluk may kalalahan, ininen dili ka may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarna ine fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Patetig ka am silumaabi o ka am may karendehan. Patetig ka am silumaabi o ka am may karendehan. Da ka am paluwas. Mian magdilem tabu atawa kantungan-tungan ne. Sartain kanian bin ine. Mian painte magtantang. Bisan numain magtantang pagi klaro ru, iyan na tinapukan din. Ga katauhan bidambuwa hadis Rasulullahin bang tinali we dambuwa muslim. Muslim dende bang tinali we ni. Ga katauhan bi. Ga katauhan bi. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaun ariyatun kasiyatun mumilat la yadkhulul jannah. Iyan pa inne dende. Dende pa inne. Magpapiting, dende pa inne magtakandak-takandak, dende pa inne pinatuladjuk simbungannen, dende pa inne magpagwa aurat, gay makasek surga, dapat kemeke pa in Rasulullahin makasek surga, mismo hamut surga, gay do pinahamut sisiye, we Allah subhanahu wa ta'ala. O kyo pong tinaiku dende, nali kyo pong tinaiku dende, pagpadgaytek kakamatay nun, supaya kyo gay magsusun-susun, o kyo pong tinaiku da po anak, o kyo pong tinaiku taga-anak dende, taga-anak lella, nali kyo, supaya kyo mian painte gay magsusun-susun, bang kyo painte bang ne matay anak nun, bang ne painte ine, mian painte, matay ni anak nun sa mian, may kine kyo magsadak ka, may kine pangurong ni may abayanen, may kine guwaan no kemonnen, ine sa matay ne. Gana niya. Bang matay ni ahin bekkat ni amal ibadat nen. Illa min salat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang ne matay ahin me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bekkat ni amal hinangan nen malaingkan telu parkala sa sadakane mian painte waladun sali yad'ula
smian duk pa ine ilmu yung tafa ubihi. Hininan sa nabang may kinikyaw magwa alta ano sa amiyaan bang mate ine sa amiyaan may kinikyaw magtapos-tapos magmian ine magtangis-tangis bahasa pagi anak dam buwa-buwa dume palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen gated bang anak nun kalasahan nu S7 si WPP unduk agama Islam. Si WPP un duk agama Islam. May kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sikap tangan ni Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu akbar. Tali tabi dekam daddali. Ta'alaw daqiqa wahida faqat. Pakali kam daddali sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala ininen. Painallahin o kami aamag kahagad. Awenanun bigin awabaran bin. Duk ahli pamilyabin amban tantungan narka jahannam. Maananin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kau taga-anak keu. Taga-anak lela keu. Taga-anda keu. Taga-pungtinai keu. Taga-usmawaris keu sa miyaan. At kala miyang tagi-es numeges gay-peges no. Ininen dambuha amban makamula. Pegge tasulang nukabtangan Allah subhanahu wa ta'ala. Awenanun bigin hawabaran bin. Duk ahli pamilyabin. Amban tantungan narka jahannam. Amban tantungan narka jahannam. Maananin elette ininen. Duk narka kamate sa. Bangkani anten gay mag-ibadat. Bangkani anten. Nulang si Sara Allah subhanahu wa ta'ala narka sa. Bang hepad jaga niya Sara. Ganiya elew akhirat. Ganiya problema ni. Sumagawa tarang inakahan kita. Mole kita yap hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana khairan fa khair. Wa in kana syarran fa syarr. Bangkani annen hap. Amal ibadat nun tuda tabulak dunya. Hap katiktahan nun. Bangkani annen kalaatan. Laat katiktahan nun. In agamahin gak magkulang. Sumagawa kita magkulangin. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuan sa bamban makadilikaw. Si parkalaininen. Dukhulur rijalil ajanib alal mar'ah. Iyan na si ininen. Iyan bang paasik lillahin si dende. Duk dumain kamahram ni. Dumain kamahram ni. Ituin makadilikaw manamalan. May danganakan ni bahasa. Atawakan bagay-bagay ni. Duk sa dilipe. Atawa magdamwa luma sa miyaan ni magbagay. Ubus sa miyaan bahasa pagi magbagay do. Padialimbilik di sanduang-duangan. Subhanallah. Subhanallah. Dapaanatun parkalaininin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dapaanatun parkalainin bang pag kita biminapo Allah subhanahu wa ta'ala si mian kajangkatan ininin. Dapaanuhun pagbagay nun bang kamduang-duangan do. Bang leladuk dende. Gay mancari. Damikian bisan pe anda pong tinaino. Gay manjari. Bisan pe danganakan no. Gay manjari. May ikapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Halian tabi parkalaininin. Halian tabi parkalaininin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iyakum waddukhula ala nisa. Pahali ka ampain na paasik si may kadendehan. Pagyan niya waktu naan si ininen. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita sinasa tuwe saitan. Kahinang niya parkala gay. Mapatut hininangin. May kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan ti kaam. Hangkan na sayan bisarakon. Bang tayma bihap. Alhamdulillah. Bang tayma bilaat baya-baya bi. Pagyaine. Kemun kita biyan mole dutod juhadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Katauhan ti birubang sine mabinalin. Kalasahan ti kaam. Pagyadambua amban maksud. Bangway kita pinaadji. Ngawenan. Iyan kaawam amban. Ginawabarante. Ngawenan kaawam painti amban ahli pamilyate. Latun si kaumante, latun sinisina na ngendo bisara Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuha amban ne makadilikaw mi an painte si iyan painte anuininen makabinsana si kauman atawa si society. Iyan pasalan painte paatag si may kasinduehan lugar. Iyan bang niya makapagmaksiat dayahan atawa kan basagan gay miyan bang upama zinahin gay iluba
bang subol, atau akan bang upama sa mian bakas taga andahin, atau akan taga elahin, bang dayahan, atau akan bangsahan gay iluba. Itu dambuan man makabinsana. Pagya makaasein tu si ininen, yeneme siye miskin, atau akan diawa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladina min qablakum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al-hadd. Yani kani anden amban mian painte Yahud si zaman lay, yani siye mian Jews, kani anden amban makabinsana atau akan danan se siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala, pagke bang niya makatangke wamban siye iyene painte aadayahan atau akan aabangsahan gay hinukum wede nukukuman Allah subhanahu wa ta'ala taraku, atau bang niya may makazina amban siya tasabot sa dambuang riwayat tarakuhu gay hinukum wede sumagawa bang miskin diawa makahinangin ininen niyan painte meke may sarain nakahante kayo pabasag pinain lando ni kaam uus bang kung tinaire bang anak de samian gainan wede gihinukum wede. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ininen amban kaadil wa hada min adlin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amban kaadil panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne kanian Fatima anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkew putuk kuru tanganin mananin putukan ku tanganin. Ini nan amban pangandaakan sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian amban mian paatag zinahin iyene me ta'khiru man balaga min as-sababi was-sabbat ani zawaj. Nan sininen may kapong tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban may nga nagganag zinahin iyene teggil maganda atau teggil magilla urungan sa igimantok nin nagirusab makaine mian bang niya teggil maganda niya teggil magilla bang taparihalaan ni aurat nin sumagawa kay kahanin bang teggil maganda teggil magilla paatag ini zinaininen niya pe makabisar amban siya ay buyung dabe raw kam mag-anda raw kam mag-ella. Uhuson daw pinain biinel mian kesegbin. Ako pinain waktu kusubul hek kabakas ko dende. Proud pe. Bang makahinang yene kalaatan. Proud pe. Ako pinain waktu kubudyang samiyaan. Latag we kulahatin. Daraw kam pinain mag-ella. Daraw kam pinain mag-anda. Pegya we ay ubuson binaw pinain basagbin waktu ini. Mashab inubos basagtin sihinang hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban inubos pasag nun ini supaya kayo magmian kaswa duk medende mag-hotel duk sa dilipe ininen gay manjari subhanallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Pay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaampain ne me kalillahan o kaamme kasubulan bang ne kaampain ne makagees bang ne kaampain ne makagees yene magungsod magnapaka lahil batin painamalisyahin siway ne kaampain ne maganda pegge uwe in paganday ni dambuwa amban makapepe sin pamayam duk makaparihala sin aurat me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban niliin mian gay makajari binisari ini bisray ninen miki kampain ni maganda miki kampain ni magella bang ubus bisubul bin kabudyang bin gai dambuwa amban paatag yene parkala ininen pihadja makabetteng subhanallah zina ko ituhin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pagbantu lagi mian tabiya mian may taga-altain dumaindu sab kemon sumagawa tabi amian may taga-altain pag anytime mag-text sa si dende sa miyaan diretso piyo pag ganiya pa inte binisara yan parkala inin diretso may kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala paipanghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa
kemon ummat kun pa inni minaapu Allah subhanahu wa ta'ala illa al-mujahirun. Simian sina dugo minaapin yene pa inne mujahir in ma'na sin mujahir yene bang makahinang duse di ilaw inakaakawe ni ku itu pagbantu ni na sa inyo bantuknen pa inne kami jola ay kami di ilaw si bar lai kami di ilaw pa inne ini maginuman lai kami pinain dua pedende kunati itu endambu amban mian mujahir yene ngaka-ngaka si bakkas kahinang ni kalaatanin pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa makemun ummat kun pain ni minaap pagtaabot si Allah qiyamah malaingkan sine yene me siye ngaka-ngaka kajang katande ngaka-ngaka kajang katande may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bantali tabi mahap yan nabi sara ininen gay kita bi magmula ang bandunya tabi labinin bang kita bi mole tudju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya maganda si kaam ubus pain ni pagridaan bi agamanin hap agamanin dukinenen dukmian pain te pangatetanin napailahanon bini anak bin pailahanon bini anak bin pegge banggay hinang bi paniya inehin fasad pitnahin paniya azinahin hangkan nehekka mekene pinakawin bang betteng ne pina si Allah dunya be pinaiyayaan ni keo me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nehekka paata gininen pegge waktu inanda anak den gay si mabaya magsagga sa mapan 10,000 alta magsagga sa mapan 20,000 alta ubus kay napusan ng pinayayaan si anak de magpabeteng me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala we kita ginali inurungan kita kayaan sinababamban at mian lakulakute sinababamban kadahagate si pangalta pegge bahasa kita maggasto mian painte sinehin anak mian anak ten si waktu re mag-school ubus si sa edot ya urung den sinama manilien betteng anak ten subhanallah subhanallah may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang kita bigay nalik magkaat kaumanten bi magkaat mujtama'ten bi magkaat society ten bi may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala Inepe amban me makakaat yana intisaru alatil lahwi wal fasadi fil buyut. Yene mian pagbelli me gitara, pagbelli me mian painte kemon bayuan painte music. Iyan pagbelli painte me mian me TV sa mian ubos binetaran pinain. Yene mian inete pagkalangan iyan. Binetaran pagkalangan iyan. Binetaran bidyo okay sa mian ubos magkalangan. Sampay akahantlik yung magpansakan ni samyaan, sampay magkemonan ni, ito en pasek jinahin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gakay katauhan di parkalaininen, bang kiumayam si Messie Christian, bang si me bidyo okay sa samyaan, si me bar, bu mag-inuman ni samyaan, bu nilango, binoo ni welelahin samyaan, hap niyan hotel, atau hap lumane, sampay niya ni paatag may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mayam kiyo si paligid no, mayam kiyo si paligid no iyene ininen. Mian kau kamulali bangwe sa ili pamisarakon. Gaytep binuhan lam malambot din na bisara ininen. Gaytep. Peggewe kahit kahan aahim gay ni awam. Gaytep. Gay makajari pinait andu dang sa inin. Gay. Gaytep. Sibay basag. Sibay akan kiyo lahi-lahi tinali wa ahin. Sa ien bag kiyo mag-deliver sin bisara. Gaytep may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bisara ininen inehin binuhan lang malambot. Angkan ne, waktu ko niya, bidyo ko yan, pasalan painte, yan may tomboy duk bakla, tag na sinarawe ko lang malambot, pain ko sa bennal in Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmurkaan we ne, yan may siye kalilahan magdenderende. Papo ako binasewan, pegge pain ko gaitep, binisara sa ien, si may pain ko sa bennal in Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmurkaan wene yene Messie lella magdenderende ininen magtep duk kahalante ko ito pegge niya
Amban may hikmah, niya aagay na ima banggay. Banggay tinalaw, banggay buwa bulunen. Sa miyaan may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Si pamayamte ko ito si ine, mian si mujtama'te si society te, ganiya, gayte, binuhan lang malambot, yan na bisarahin. Pagge uwe mian, hek ka manamal madrasa, hek ka manamal ulama te, hek ka manamal, sa bayate gay mga jiin, bayate gay mga jiin, may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Mian, ito yan paintiamban me, mian, sababan, iyan painte, makapagsina, painte, paatag, iyan sinahin. Kung ito may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, sabut tenaan si ininen, iyan ay ukubatuz zani. Iyan painte, siksa bangahin magzina. At awatuda tabulak dun niya, bangine punishment sisiyahin, sila biyan agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Padagnaan. Naan si ininen, bang lelahin atau akan dendehin magzina. 7b. Bang lelahin atau akan dendehin magzina, umus labay kawin sahih, sibay se tinibag dukbatu. Ito ang siksaanin. Lelarende, bisan pe kanianen kafir, sibay se tinibag dukbatu, pinagtibagan sa amyaan, sampay se mati. Ito ang punishment sisihin. Bang makapagsina, labay kawin, bagay isab magdimian pa intelelahin duk dendehin magzina, gaalabay kawin. Maananin, gayru muhsan, gaalabay kawin. Sibay se ilubak dahatus lubak lelarende. Sibay se ilubak lahat dahatus lubak lelarende. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى ينللا دك دنده مجزينا دينا ilubak wa Allah subhanahu wa ta'ala dahatus lubak. Bang saraten sa agama Islam dahatus lubak. Hininin kadilikawanin dahatus lubak. Ubus bain Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'khudkum bihima rafa. Duk daka maase lai. Daka maase. Ininen dume palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala awe. Bang niya may makatangkyaw sa amiyaan maase kyo bang pinutukan tanganin. Bang patik ka bang tamaap no sa amiyaan. Miyan gay makaini. Gay ni pinutukan. Sumagawa bang yene do sa zina ininen gai. Pegge uwe paatag sinakura. Paatag si aadayahan, paatag si miskin, paatag si mian painte makages. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'khudkum bihima rafa fi dinillah. Paine gay paine danan bangka maase danan gay lubakbi, danan gay rajambi, danan gay tibagbi sampai mati. Gay manjari ininen. Paggi Allah subhanahu wa ta'ala amban me sifatne, iyene painte ine, nian painte maase. Ar-Rahmanir Rahim. Sangat maase, sangat malasa. Sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala malasa piamban kite si ginawa barante. Pagyawe kasabot dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah bikum rahima duksad dilipe amban may sipat ni malasa. Sumagawa naan si ininen Allah subhanahu wa ta'ala dinakite gay maase si siya pagyawe ito en parkala ininen paatag si kemon painte mian painte asyaraf, da syarafin, niya painte kapatut de, hadya si pinayaman, nakura, samian miskin, dayahan, lamma-lamma, paatag parkala ininen, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon di parkala ilian, bangkanian bin magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah dambuli. Paano may ayatin? Pain Allah subhanahu wa ta'ala, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ubus pa inne bang ilubak ni atawakan irajam ne sibay niya makakita taifatu minal mu'minin sa diawa-diawa duwe ne sampai pahekka pagge uwe itu en pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala kalaatan kajangkatan ininen tu udah tak bulak dunya kalaatan kajangkatan ininen tu udah tak bulak dunya ininen mian painte sinabut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala iye pa inne aahin bang magzina bu painte mian painte inadab atawakan siriksa tu udah tak bulak dunya pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala si atas telu parkala atawakan pa inne
mian painte pinasadili wa Allah subhanahu wa ta'ala amban bakiyatul hudud si atas telu perkala. Panagnaan dinaak kita ine, dinaak kita sa miaan ine, gay maase si siya, dinaak kiluba, atau dinaak tinibag. Parahal amban me, sibitep kasean, sumagawa pa Allah subhanahu wa ta'ala, mian naan si ininen, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian naan si ininen, mian sinabot Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, amban me kamate sa lemmi ne. Min asna'il qatl. Pagkiuwi, pinagtibagan kiuwi sampay kiu mati. Subhanallah. Awe ne magkiu magtuibot bugtang. Pagki pinalabay pagkiu amban. Pinagtibagan bato akan pagkiu bakat pe. Nandal pagkiu peddi. Ininen amban me sa lemmi kamate. Kamakola Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bu dalam hadisin. Pain Rasulullah. Ida qataltum fa ahsinul kitlah. Bangkam pain ne mapatay. Suway pahapapila. Biyan pamapatay. Bisan pa inni kani annen manuk sinumbalibin, siway patalembi, yene pa inti anubin lahutbin, supaya gay kapeddian yene ginenggelbin, sinumbalibin. Nanaan si ininen gai. Amban me sa lemmi kamatay. Pinagtibagan kiyo sa miyaan, Allahu Akbar. Pinagtibagan kiyo may palangungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sampay kiyo matay, bangkanian nun pa inti muksan. Damikian naan si ininen dinaakpe sinaksian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y peniya makakite. Dumain kay ituen kamian kamulahan manamalan, kamulahan, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kung ito eddo tibi sumian ilubak aahin. Sumian painte ilubak aahin. Bango pa makapagzina. Ilubak atau akan painte inumete, irajam. Bang makapagzina aahin, bang kaniannen balig, akil, hurran, mukhtaran, aliman bitahrim, maintipai subha, ini yung padagnaan. Bang kaniannen den lelahin atau akan dendehin sa miyaan, sumiyan ni irajam, atau akan ilubak, subay balig, subay akil balig, ubos dumay niya binelew, ubos priye, horye, ubos pa inte katauhan ni parkalamiyaan, haram. Ikaduwe, bang paasek, bang dalil sawehin sa miyaan, bisan sa miyaan gay umasek kemon, bang dalil sawehin, umasek si miyaan, luwang ni bang paasek sa miyaan, iyan pa inte tagibu hasafatihi, al-asliya, kulliha fi kubuli imraatin. Bang ni umasek pa inte iyan panyapnen si, panyapnen delay, naan si ninen, bang tatahakuk ilian tasaben na lilian ilubak atawakan irajam. Damikian naan si ininen intifa usubha, intifa asubha. Gay mian sibigan niya subhane, gay makajari pinain mian talubak ko pinain si anu kanal ko nandaku gai. Sibi asa pagtuuran ne sa miyaan palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa inge amban me mian pasuno amban me sarate thubutus zina naan si ininen panagnan al-ikrar, sibay pa inte mag-ikrar yan ay magzinahin. Kung ito bang payaman no. Bang hadya bakas saraten sara agama Islam, hek ka manamal talubak atau hek ka manamal tarajam. Pagyawe pag-abbo parkala inhinin. Pag-abbo. Sampay nga kapet miyaan sa miyaan pinain hininangkon. Makapag-ano kami ruksiano. Sampay nga kunpe. Sampay gay pinarahi. Di ilaw, main. Sampay ko ito, sampay medan tahun mian painte mapalabain, inakaakapewe ni sa miyaan. Ininen, bangye painte mag-ikrar, iniye painte, inumay, mian painte, makazina, ilubak atawakan irajami. Bang painte aahin sa miyaan, ko estel niya siraw-siraw na gaykaw siguraw, agaranun min ampat mian painte mag-ikrar si baranne, kama fa'alan nabiyo sallallahu alaihi wasallam. Ubos in painte, pag-ikrar na ini, pangakune, ini makasina, sampay painte ine, mian painte ikamatul had, makaja, mian istimrar ya painte naan si ininen. Damikian may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian pasuno, mian inete, asyahada niya saksi, sila saksiin, ampat saksiin. Ampat saksiin. Amban me saksi, sibay painte lella, ay mian painte akil balig, mian painte udul, sibay painte aaine, mian painte inete, adil, naan si ininen, sibay painte
mian painte niya saksi. Siway painte niya saksi may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Kung ito sa anute, yan may siya magtuhuma radali. Yan may siya magtuhuma, pagyanan si ini namang patek ka, mian, inate, hekkan huma, atau before ilien, pito kite. Si pasalan painte yan saksi ampatlay. Si pasalan painte saksi ampatlay. Bango pa magi siya mag-ikrar. Pegge sinabot pa ito Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kamundang tagna sampai zaman teku itu zaman Ibn Taymiyah sinabot wa Syekh Salih Al-Utsaimin ayun pa ito rahimahullah ta'ala sampai tagna sampai zaman ku itu gak niya bakas talubak sinabot man ampat saksi gak niya pegge ay saab manamalan hunit manamalan ininen malainkan niya talubak sumagawa sa wapansin pag-ikrar de atau akan deteng pa inte gak niya elane samiyaan ubus painte dumain sabi painte bataan betenge itu yang painte ng buamban thabit painte iniye magsina magsina sa amiyaan. Okay, sa ingay sab mian pinain mian ampat ni kami sa amiyaan sa dambua mian naan si ininen dambua na kanak takite kami si ano magsina telungan kami sasaway kami nakanak ini tinaima we sara ataw agai mana nakarakin nan sinin nga piakil balik. Gay tinaima we sara. Bangkyaw nuhuma ga to atawa kan to sa telungan dukam sa we nun nakalak mo malilimin tagitebi asal tampal sa miyaan. Ubus nakanak gay tinaima we sara. Ini sab ukuba si kaam. Iene manuhumalay. Ininen mian painte ukuba si kaam inene manuhumalay painte. Ilubak kaam saya titafsiluhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ilubak kaam walumpu. Ilubak kaam walumpu. Pegge way, bisan kaam ampat, niya nakanak itinaima, saksiin, atawa isa. Pinain takite ko si ano magzina. Ampat ni kaam. Painte, adil ni kaam, akil balik ni kaam, us painte lella kaam, kampat ni kaam. Pain, telunganin takite ko pain ne. Mian, si ano, iyan ni harapan nin, pinaasik ko na si harapan, painte dendehin. Makasik miyan, painte makasik luwas sa miyan. Paindambuain, telulay ko, asal tampal manamalan, paindambuain, paindambua saksiin, pain ako, pain nga tanto pasti. Miyan takite, kundo pain magtambak kadyase. Ininen, gay dusab tinahima, we sara. Pegge inipat pagkaatin. Gay inipat pagkaatin. Inipat yan miyan painte, nasalte ininen. Inipat yan painte, ano tayo ininen? We agama ininen. Inipat. Na inegay tinayma we sara. Si may kami lubak, mian kaampat walwalumpo. Si gayne kaam talubak tu dia tak bulak dunya. Si ellew kiyama ilubak ka hangkan na ka magtuhuma. Hangkan ne dambuwa lella. Paine ya Rasulullah. Bang paine dambuwa andanun, paine katekkahan no. Magtambak duk lella. Atau magzina duk lella. Katekkahan no. Mian paine, ine paine mag-imhal ku atau akan paine ine te. Mian pasagaran ku ne paine sa ingge ku niya saksi ampat takite kung ngedok ku paine saksi pain Rasulullahin naam. Pege sinduahin gai. Bang takite sa mian daw mag-text sa jakan tikew magtuy ne pangakasara sa mian kemon. Ininen gai sibay tinapukan parkala ininen. Lagi gado sa paatag na akon magtaubat andanon atau akan elanon na akon magtaubat. Dahil si may pangakahon sara. Dahil si may akaakahon. Pagya iriin may palanggungan si agama magsukur kiyo ga pe pinaatag we Allahu subhanahu wa ta'ala tapukun ne. Ininin pangipat sara agama Islamin si kite. Napagya kasinduhin ng gai. Lagi may tabiya miyan may sarain. Yan ay parkala ininin yan ay pasalan may magzina. May kehinukum. Bang may alawis din niya may sison. Hek kamanamala na buada pun in paghukum ininen si medya tapuk-tapuk. May duetello hadja di alim. Si medya makakali ahin. Pagya inipat kita we agama Islamin. Yene pagkaaate ininen. Amban parkala zina. Hangkanda kita. Mian ambu-ambu inete. Pinain bisan nukaw pinain makan mo ano rukeruk lalamyaan. Namang ko masuwe tinukod numyaan. Gay ikaw iluwak walumpu. Pada Allah subhanahu wa ta'ala walladina
yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi'arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala mian yene mesiye pa inne ine yene nuhuma sin me muhsanat siya mian painte labay kawin painte humus gania saksi de ampat painallahin lubakun bise walumpu lubak humus dane pa inne taimaun bisisir bang senaksi pegigisi kapangandelan painallahu subhanahu wa ta'ala ulaika humul fasikun mi'a pasikilien gi kapangandelan yene mi'a magtuma-tuma ininen niya mag-text ako dambuha mag-text ako painne ka tuan niya tubig juko atawan niya patta ko si ano pinain magginarok si ano pain ko mabaya kyo takalabuso at tawagai ginehengan no parkalaian pagito sila Saudi Arabia na tinalew pagge delem sarain gay naima bang parkala zina me video gay naima parkala zina ine me ano me inete me patta gay bu bango pa matakiteno sa mian magpahende ne mian sila biyan zina gay do tinaima we sara pegge we gay tinaima we hakim pegge we pain Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala iene pain ne parkala inine bang pain ne takole no binidyo we pain ne gay takiteno yan pinayaman bu mian pangandaakan sila pinayaman ampat makakitehin ang barilian magtokod-tokorin lagi bang masuway tinokod nun suway kyo pahali kawi lubakin gay na kyo talubak to dia tabulak dunya gay na kyo talubak esebon selaw kiyama ilubak kyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala ilubak kyo bang kyo gay magtaubat sinang nuyen hangkan parkala to parkala ine parkala ine te parkala makatale manamalan may palanggungan siagam Allah subhanahu wa ta'ala makatale manamalan parkala ininen ilubak kite hangkan gay makajari magtokod-tokorin gay makajari magtokod-tokorin ataway sa ampat de kaam umos paindambuain mian painne atakite ko pain teluhin asal takite ko pinain asal kemon ne way nang mag-asek mian pinain gay pe makajari bang kyotek kadelem sara mian paindambuain magano be hadase magpahende hadase gay sibay asal taat no pinain harapan ne yuen pinaasek kwe na siya harapan dendehin takite kuduk duwe matako pinaasek pa kwe pa ine dalil bangkalisin pinaasek kwe na dalil taguban ne sa amiyaan umos bunay sa binautan bunay sa pinaasek sabang pa ino magpahindi hadja tabiya miyan magtambak hadja gay tinahima bang masuway kaupe ilubakin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe cellphone gay manjari sibe asal tanga ta mata gay manjari sibe asal ampat mata takita may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen pangipat we sara agama islamin si kite inipat we ni yene anu pagkaate ininen hangkan ne ganiya bakas paatag mian painte kalubakan atawakan mian painte tarajan sinaba paman ampat saksi ganiya mustahil hunit manamalan ituen amban me hikma amban Allah subhanahu wa ta'ala yene pangipat barantenin malaingkan paatag bangakun yene aamag sinalay pinain makapagsina ko ilian hek amban me talubak si zaman lay sampai painte zaman ko ito sa bang painte parkala ini enggak niya sa'ab kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sa'ab jiddan sa'ab marra bang si bahasa Arab marra gay paatag hangkan me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian subay tahatite sarain maghapen si zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tinuhuma wede mian Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu tinuhuma we ampat magzina sini manuhumahin mian painte Abu Bakra manuhumahin sinafi' duk si Ziyad teluinin mag-akane painteluin takite ko pinaase kwene harapan ng si harapan ng dahin kemon pag tinilaw si Ziyad okay Ziyad ine takite nung pan si Omar painne takite kun painne magtambak si ubus betis dendehin painne si koklelahin si tu painne si anune maana ni mag-change nan si ininen
Gak talubak si ine, gak talubak si anu. Gak talubak si Mughirah bin Syu'bah. Pegge uwe dambuain gak tampal pangakanin. Hangkan me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay tatite yene parkala zina ininen. Subay tatite parkala zina ininen. Okay. Bang upama paatag parkala ininen sa Islamin. Bang bakas taga ella, taga anda, sa miyaan ilubak. Mian pa inte tinibag sampai mati. Ubos bangga bakas taga ella sa miyaan ilubak dahatos. Ubos sa miyaan pinatala dan tahun. Ang pinaluwas ang ban lugar ne. Bang dende sa miyaan bang niya mahram ne makapagbuluntir pinaano. Pinaluwas itu ala ra'yi jamhuril ulama min al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabila. Pinaluwas. Sabang ra'yu Abu Hanifah al-amru ilal hakim. Bang painahakimin siya pinaluwas ang manlahat dan tahun mang makasilubak. Miyan painte pinaluwas. Banggai siya hadya painte inen na sidambua luma sa miyaan atawa sidambua lugar supaya ine gay miyan gay painte makapaspad nga hinang ine niyan painte parkala ilian. Sayan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuito arak kita tumaha mian ine hukuman yene nakanak mian painte bang upama nian makapagzina. Kuito si Baitati tebi. Yene hukuman nakanak mian painte anak zina. Hukuman ni ininen bang kyaw makabetteng gay labay kawin gay pinaapilido si kaw anuin nakanakin. Layun sa bilzani dumain anak ne sumagawa pinaapilido si ina ne pinadapo si ina ne gay dumain anak no yan ni hadjabang den gay makadari pagandahan no pagke bisan pa umay amban yan no pano amban laan no yan sa dumain anak no bang kyaw mati gay makaeddo pangalta bang mag-ella anak no yan ay sinamyaan sa amyaan bang upama dendehin dumain kauwalihin. Sine magwalihin naan sininen hakim nakura magwalihin. Nalay si kita gai. Gai la ang kanep hangkanep saraininen ang mabaya ted kubang niya iyan may sarain daura mana daurahin iyan pagpangadji kemon sara inakahan pasalan saraininen dukgay nga hukum gabidda dukgay nga hukum ini dai do man ano pegge kuito niya sari akorte tartanto si pamili kod tartanto painte si pamili ko yan pamili anu ininen yan painte waalaikumsalam yan painte mian painte apikul usra ininen niya sarate jinari kita nga hukum na mian painte sa inen dahat jabang si hudud may kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala isebte parkala yan ininen gay dumay nanak no nambanilien bang upama kuito bang upama magzina ubos makabetteng usga si takawin bang anak nendende bang kinawin painte na kanak yan painte anak zinalay. Allah akahan tekew mian yan amma na ininen makabetteng atawakan sila biyan zinalay. Akahan tekew banggay kaurungan-urong atawakan gay pangeduan wali ambat iye. Magparami jeep gay pinalabay may pamikitan dendehin sa mian. Buparahal dumay anak ni. Dagan nakapatutan nila hangkan ni bang mati gay kaurungan ni alta yan na kanakilian. Pegge uwe dumain anak ni. Bang mag-ella anak-anak ni dumain niya pangiduan walihin. Dumain ang banina walihin. Walihin si may ina pegge naan sininin gay makajari ngurung wali yan painte usbawaris amban anuhin. Amban painte ni an dendehin. Gay si may hakim. Sana sininin bang pinapili si usbanin lela asabat nene painte mian painte pung tinai atawakan usba inaanem painte lela us painte neme mian painte usbanin painte man dende ibang si ilmu mian painte faraid sabang iyan painte makaiddo bahagi amban anunay painte amban iyan amma ni gai pigi dumain anak ni pigi dumain anak ni ininen me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sebtebi hangkan da kita bi magzina-zina da kita bi mian magkadaw-kadaduk meden daw sampai kita bi makabetteng pegge bang betteng wete anak ahin yan anak-anak lay dumain anak te okay ulella hilukum sara islamin dumain anak no alwaladu lil firas walil ahiril alhajar yan painne me painne ta hinang no anak bang andano bang magzina gay painne dumain anak ni si may pinadapo si amma ni. Okay.
May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen kadili kawanin. Hangkan sibay kita nali. Sibay kita binali, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Aku itu samarais wajah, pandak manamal waktuhin. Ini hukuman, ini hukuman, mian, Bang niya makabetteng ubus kinawin. Bainanan sininen idha hamalat al-mazniyu biha min az-zina biman zana biha fama hukmu tazwijiha bihi wa hiya hamil. Bang painne betteng dendehi. Ubus naan si ininen mian ine. Betteng dendehin ubus ini hukuman nen pinain kinawin nuklala makabetteng yelay bang kanian nen betteng ini nen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magsulang may ulamain si atas tello bisara bang madhab Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala makadari kinawin bang madhab pa inta Imam Shafi'i na mikian naan si ininen naan si inin makadari kinawin bang madhab pa inta Imam Abu Hanifa sumagawa pa inne walakin la yatauha hatta tada sa pa inne gay makadari parambuaan ni sa inge pa inte sampay nganak dendele bisan pe iya makawet tengyehin bisan pe iya makawet tengyehin dambuan mandalil sa basag-basag ito en gay na sabot ko kemon to mian pa inte sa basag-basag mian pa inte inete iyan sibay pinain tinampengan yan parkala anule ada hello marien edo terahu tahlil mahallun niza tahlil mahalli an niza pamane Nansinin ittafaqa al-ulama'u ala annahu la yasihhu nikahul hamil li ghairi zawjiha qabla wad'il hamil. Na magdambu apain na may ulamain bang betteng dendehin gay makadari pinakawin bang dumain elane sa ingge pa inte bang dumain miyan pa inte elane sa ingge pa inte ine ngana. Wattafaqu aidan ala jawazi nikahil hamil al-mutallaq al-ba'in bainunatan sugra liman lahu al-hamal. Duk makajari kinawin magdambuwa may ulamain naan si ininen bang timanan ni andanen sa miya an ubus betteng iyan pa inte bayno na sugra betteng pa inte wekne ubus na makajari kinawin bang iya makabettengin bang makas andane men ubus na wattafaqu aidan ala anna al hamil min az-zina idha tazawwajat bi ghairi man zana biha fala yajuzu lahu watwa hatta tada naan si ininen magdambuwa sa may ulamain naan si ininen bang betteng dendehin gay makajari kinawin duk dumain makabettengyehin gay makajari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasqi ma'ahu zar'a ghairihi yene painte gay makajari painte pinagdambuha yene buhe nenduk buhe sadili gay makajari ang kanaan si ininen kwebe upama urungan te ang upama pagi niya may dende nga mala pinain, sa pinain, kami kayo makadari mag-ella duwe. Ubus lelahin makadari mag-ampat duwe, anda ampat atawa duwe tello. Ito itong may hikmah. Gay makadari magsagit buhein, pili. Buhe nunduk, buhe Gay makadari. Pagkat dendehin pagpondohan buhe. Upama, urungan tekam sampol. Buhe ininen, urungan kuli medende buhe. Magbahagi-bahagi siya. Ubus bupi pa isire pito. Pag umisi wede paingku, kui itu edo umbine buhe bin tiap-tiap amban buhe bideluin. Na pinain sa ingi pangedo kui Bang yun nilo magsagit na sa ien. Bang magsagit buhein si dambuak lela. Gay kinatauhan bang anak sine. Hangkan ito may palanggungan si agama. Gay makajari mag-ella dendehin bang betteng bang dumain duine. Mian pa inte makabettengihin. Kui ito bang betteng dendehin si makabettengin ini makajari kinawin. Magsulang may ulamain si atas tello bisara madhab Abu Hanifa makadari kinawin makadari pa inte kinawin amman may sawasag-basag dalil de miyan pa inte naan sinin ta'lil sila pinain tinampengan iyene anulay iyene pa inte iyene kaiyaan de kinawin ikadua bisara palengan Imam Ahmad duk Imam Malik gay makajari kinawin kwe pa inte alwaladu lil firas walil ahir alhajar duk mian pa inte hek kamanamal dalil de ininen bisan nagay sabut te pegge mian pa inte makajari sa kam mag-inbox hek kamanamal dalil de ininen naan si ininen gay makajari kinawin bang betteng sa ingi puas ngana naan si warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam
dendehin bang betting gay makajari kinawin. S7 bi, kaam me dual mangawin lo. Bang niya ang ito kaam ngawin sa miyan. Bisan pe iye, miyan makabettingihin. Pa ini ako rin makabettingihin nga sa dili. Gay makajari, bang kalasan rin dahin. Siway magtaubat dendelay. Ito ang paintiamban. Takid aman madhab Hanabila, madhab Imam Ahmad. Magtaubat kaam karuangan. May kay kaam kinawin magmakasngana. Ubus anaklay, nakanaklay. Dumain anak no okyo lela. Anak dendelay ro. Pegi alak zina. Bang kyo matay gay makaiddo. Mian painte ine. Mian inete. Bahagian alta yan anaklay. Nakanaklay. Ubus samiaan bang kyo bang mag-ela nakanaklay bang dende. Dumain ka o ine pangeduan walihin. Pegya dumain anak no pegya anak zina. Namba nilien. Meke makajari kinawin S7 di. Mian naan si ininen siway bakas nganak dendehin. Bisan pekao makabettengihin. Bisan pekao makabettingin ininen amban me muafik si kawaidus syariah me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Muafik si kawaidus syariah. Gaya basa ko, yan may adillahin sumagawa ito ang samarais nin. Pegge tinarjihan painte, pegge bahas ininen tabahas painte wedang buwa masteralte, mian painte si Jamiatul Imam yakan, pinasene ne si ako dibuhi painte ininen, tinarjihan we ne sa usa alhamdulillah tu si bisaranin painte بعد من بين تعدد الأقوال الفقهاء والأدلة والمناقشة عليها تبين للباحث القول الراجح وهو القول الثاني يعني تحريم حرام كناوين دندهن من بين إنه من بين betting naan si ininen haram ubos naan si ininen sibay painte magtaubat ubos painte sibay puas iddanen maananen sibay bakas nganak pikikinawin ubos na kanaglay dumain anak de. Duk ininen pangipat ine usulan manusia. Ini patu esara agamahin. Duk gay lepas usulan nun, duk gay lepas pamilya nun. Hangkan ne inurungan kiyo sara. Dumain kiyo maghinanginangan dino. Niya makatawag siya ako sa miyan. Bismillah. Sa miyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Miyan kinawin we de bisan betting din de hindi makajari inin bakas ko makakawin minted de sumagawa ka katuhan ko pagtaubatan ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang katauhan bahu katauhan ko din de betting ati puas nita kita ko hadji betting nin duk ininen dam buat taat ko ne pegi sikapan ka tuan mujahid mian painte Abdul Mu'min Mujahid bakas dinaak ngawin pagkatauhan din de betting gak pilih itu en dambuan ban guru bahani may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala naruk ako na kam magtuod bang kam katauhan ko beteng di kam kawin ko miya kam ngawin kam sa dili bang ako ko ngawin ininen ang ban me muafik si kawaidus syariah me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari siya pagtaubatan duk sinabot me fukahain bang upama pinain kinawin bisan do beteng bang bakas nganak al ahwat duk tamanan tapit pinain siya kinawin pabalik pegya tasabot si dambua painte hadith bang kinawin gandahin duk lelahin ni nabubeteng atawakan ni an painte magzina gay sa makapagtaubat gay puas ang manidda gay halin dialemlay magzina sa may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magzina-zina si nagtaydo te parkala zinahin kanilikawan zinahin amban ilien may kapong ginaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala hek kamanamalan yene ano na ininen hek kamanamalan kalaatan na ininen piyong ko anak no. Amban bohe no. Gay pinaanak si kao bang kanian nin zina. Ay ituen hangkan ituen binisarawe agamahin supaya gana paatag ini zina ininen. Ituen kamulahan nin. Ilepas si kao, ilepas ang kao anak nun. Subhanallah. Makatawakkal pe kyo magzina, makatawakkal pe kyo mettingan sa miyaan, dumain na si kao anak nun. Ubus bang maganda, bang mag-ella sa miyaan bang kyo bang upama may anak zinalay makaubos may doktor atawa may nurse ubos magurong may 500,000 mapati ikaw bang ikaw inurungan urong lay budo may anak no ga niya kaiyaan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala may asayin ga niya kayaan de wallahi alazim ga niya kayaan de subhanallah sabi ito yan pagtaubatan tabi si Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala sibay kita bi magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala pagya we
may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian ininen bang kita magtawat si Allah subhanahu wa ta'ala, mian maaf kita Allah subhanahu wa ta'ala, mian paintega niya pagduerwe. Maaf kita Allah subhanahu wa ta'ala ga niya pagduerwe. Mian dambu amban me inete at sabut te hek kamanamal dalil yan pasal painte pag rajam lay naan si ininen niya painte dambu lella magaka si Rasulullah painne makapagsina ko makapagsina ko painne ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta raddada alayhi 4 marrat. Niya dambu lella tek kasi Rasulullah painne Rasulullah makapagsina ko. Rasulullah patay di aja sa miyaan. Gapinan sinuene sampai binalik-balik ko min 4. Sampai tinile wa Rasulullah painne. Abi ka junun binelew kyo painne. Magpainpain kyo makapagsina kyo. Painne duga, painne ga. Nanaan si inen painne Rasulullah ine bakas kyo kinawin. Painne awe. Nanaan si inen painne Rasulullah idhabu bihi farjumuhu. Pine ka ang painne rajamun mine. Tibagun mine painne sampai mati. Ininen itu ini patuy agama Islamin. Dumay ni sabang niya may takaleno sa miyaan. Chismis, pinain si ano magpalahi di buhi, na masih niya pinain lami, masih niya tahinang we de parkala ilien. Masih niya pinain makapag ano, abe pinain lelarok den de magtuot gay makapag ano. S7B, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay pasalantuho maininen, gay manjari, may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mi anhek kamanamal tasabutte, hek kamanamal dalil sumagawa mian painte insyaallah subhanahu wa ta'ala naktafi bihada yan may painte dalil ilien mian pataman kita painte tuu si ininen ga niya problemane okay mian sa ingay sa pagtawbatin sa pinay bakas ko magsina mian babay ako magtawbat bangkyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب بين الله سبحانه وتعالى يبينت قلامود بينت إيني ميان بينت إلانولي يني بينت ميان سينك سالي سيني magtaubat mananin bang kyo makahinang ini magtaubat kyo si Allah Ta'ala dan isiwi pangakangakahon magtaubat kyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man tab wa amana wa amila saliha duk magkahagad si Allah Ta'ala duk maghinanghap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat yene me aapain ne bakas magsirik si Allah Ta'ala yene me aapain ne bakas mono yene me aabakas magzina, ubos pa inde magtaubat siya si Allah Ta'ala, gay ne balik-balikan de, magkahagad na siya si Allah Ta'ala, ngahinang na si amal salih, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ne ilien pa inne, ginantian we Allah Ta'ala, kalaatan din kahapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, may pong tinaiku si agama. Makahinang pekeuduse, pinaku si kauwe Allahin magtaubat hadjakeo. Pain Allahin bang se magtaubat. Dusere ilien ginantian we Allah Ta'ala dukahapan. Paulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalaatan nu ilien hininang we Allah Ta'ala dukahapan. Tungan pekeo miha agama sa dili. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dukkanian Allah Subhanahu wa Ta'alain sangat ngampun duk sangat maase. Subhanallah. Subhanallah. Agama ten agama kompleto. Ganiya sa dili. May kapung tinaihan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininen magtaubat kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dane kita bisa may magakaka bang niya may duset tabi. Dane may bungkal-bungkal tabi bang niya tainang tabi maluwabaylay. Dahil sabi bungkal-bungkal tabi daan magtawbat at ikaw ya Allah ampunun ko si bakastay ng kun ubos dahil si akakahon insyaAllah minaap kayo Allah Ta'ala bupe ginantian kalaatan nunduk kahapan ng Allah Ta'ala ngayon paano pa pain Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man tab minalain kanan ng Allah Ta'ala gainisi dalam narka
Sine magtaubat wa aman duk magkahagad wa amila saliha duk ngahinanghap mag-amal tuju Allah subhanahu wa ta'ala faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siyene ilien ginantian wa Allah ta'ala sisiye kalatan den duk kahapan tungan pekeo wa kana Allahu ghafurar rahima. Dukkanian Allah subhanahu wa ta'alahin sangat ngampun. Kanian Allah subhanahu wa ta'alahin sangat malasa sa iyan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pataman naan si ininen muhadaraten mian insyaallah subhanahu wa ta'ala mian murah-murahan bang pain kita biminaap Allah subhanahu wa ta'ala si bakasta mian painte yene kalaatan ni me tainangten bi da kita bi maglahan-lahan ay makuktibi taubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Makuktibi kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Duknaan si ininen sesa kundahu lahas si sara magsara. Yan ay pasalan ininen mian bangniya maganda pinalampung mian pinahunitan matattoe mian painte mian painte dende yan ay lelahin magurong danan gay manjari ustay ng beteng. Bang niya magpalahi, mas suway pahalga de urungin. Bang niya magpahukom pasal zina, mas suway pahalga de urungin sebab pinanis supaya ala iyan parkala zina ininen. Namin jari, mian bang niya la ibis saraku laat, ilian pa inti atawaga tumawa, ilian amban ako, sebab kakulang ilmu, buala pun in matumawain taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala. Makukumaab si kaam, iya pamakuhan kun, bang niya ga tumawa. Sumagawa bang matumawa lo bisan peddi na bisan pekam nga ma gay ko tinalew bisan pekam nga ma gay ko tinalew may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilian murah-murahan bang pain kita bimaap Allah subhanahu wa ta'ala magkalasa kita bikemon da kita magpasagad pinasagad magpaeseb pinaeseb kita bikemon may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala maidne ko si kaam mian kemon silapal pagkilalihan tabi wa hiya assalamu alaikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam dua si kaam kemon ganero mag shout out pigi ti asong lobat murah-murahan magkaswa kita pabalik insyaallah sa mian do waktu niya muhadarat bi painte lew isnin muhadarat sing ngapat-ngapatin es 7 bi mian painte lew jumaat puas juhur lew sabtu painte puas juhur Elo pa inte isnin puas juhur magganti-ganti may kaguruhanin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ubos si muhadaratin bi isab, yan si pasalan pa inte ahad taman hammis, ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala pekhe mintello, insyaallah ta'ala sipat pagtayamum na kita bisumo, ubos ilien miyan pag-ala najis, ubos ilien babul haid wan nifas, buo na kita ipaasak si sambahayang, ubos si tauhid, ubos insyaallah subhanahu wa ta'ala si pekhe, magurong ko price mian painte dangibulod delem dasimana magurong ko price dangibulod delem dasimana tello mian muhadara sa mian in-upload daw si YouTube ubos pinakale ubos ansiranon bi insyaallah subhanahu wa ta'ala duwe ruinerin 5,500 sadya gi kita magpaheka pinay na status ga duwe hadya duwe hadya ro kasal sukat-sukat atau bisa na jarang buat dangibu diretso si elod insyaallah subhanahu wa ta'ala mag-isod sa TV wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in balik ko magsukur si kaam kemon assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.